İbn Mas'ud radıyallahu anh ayet etti. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri var bu hakta. Ahiru men yedhulul cenne raculun yemşi marra. Peygamber aleyhissalam'a haber vergan. Cennetteki en menzilet pes kişiler haber vergan. Cennetge kiradigan ahirgi kiradigan kishi, ya'ni ahirgisi cennetga kiradigan kishi. Bu cehennemin üstüge kurulgan köprük, cehennemin üstüge kurulgan köprük, sirat. Şu siratdan adamlar ötadi. Kimdir qulab cehennemga tushadi, kimdir tez o'tib ketadi. Oxirgi kirib kelayotgan kishi bir qadam qo'yadi-da, bir qatilib ketadi. Tasfaqun nar. Bir osilib qoladi, cehennemdan chiqayotgan o'tlar uni kuydirib boshlaydi. Halilning qochib hamallab yana bir qadam qo'yadi, bir qadam yuradi, bir qadam qaqiladi, bir qadam yiqiladi. Shunaqa qilib o'tadi-da, o'tganidan keyin Halilga qarab tabarakallahi najani. Allah qandayyam buyuk zot, meni sendan tutqazdi der ekan-da. Meni sendan tutqazdi der ekan. Deganidan keyin laqad atani Allah shay'an ma a'tahu ahad. Bu Allah subhanahu wa taolo avvalgilarga, oxirgilarga bermagan ne'matni menga berdi der ekan-da ya. Endi u odam najot topdim deyapti-da. Oldida qancha odam kirib ketganini xabar yo'q. Shunaqa qilib turganida Allah subhanahu wa taolo yonidan, shu odam o'tirgan joydan bir daraxtni chiqardi. Bir daraxt. Hali odam aytadi, "Ya Alloh, qanaqa go'zal daraxt. Jannatda faqat daraxtni ko'rsangiz lazzatlanasiz. Boshqa ne'matni qo'yavering. Bir daraxtni ko'rsangiz, yillab daraxtni tomosha qilib qolganingizni o'zingiz bilmaysiz. Allohning yaratib qo'ygan bu dunyodagi zo'qarlikka borib turib, necha soat o'tkazib olyapsiz? Her bir odamlar alimga borsangiz, masalan, mana hozir chetlardagi chiqarib qo'ygan katta tomosha qiladigan joylarga borgan to'pimiz tushib, ashirlar tomosha qilgandek kunlab yetmayapti. Allohning yaratgan bir daraxtini jannatda tomosha qilishingiz kunlab yetmas ekan. Shunday daraxtni ustida har odam ajablanib ketganidan, "Ya Alloh, mana shu daraxtni tagida o'tirishga ruxsat ber, boshqa narsa so'ramayman" degan. Daraxtni ham biling, bu chetida narigi chetiga 3 chuqur otda 500 yillik masofa yuradigan daraxt. Bu chuqur otda bu chetga, bu soyani, bu daraxtning nimasi shoxidan narigi shoxigacha 500 yil yurasi ekan. Subhanalloh. Uçurar. Qanaqa? Hayotda ko'rmagan daraxt bu hayotda. Shunda halilar aytadi, "Ya Alloh, mana shu yerga o'tkazgin. Mana shu daraxtning tagida o'tirsam, shu mevalarni yeb, suvlarni ichsam, menga yetar bosh." Alloh taoladan, "Ey bandan, sen boshqa narsa so'ramaysanmi?" desa, "Va'da beraman, Alloh boshqa narsa so'ramayman." Mayli, o'tir. Haligi banda haligi joyga kelar ekan, o'tirar ekan. Alloh izn berdi. Keyin Alloh taolo nariroqdan undan go'zalroq, undan mevalari ko'proq ikkinchi daraxtni chiqardi. Bizni bandaning tabiati shunaqa. Chiroyli narsani ko'rganda darrov nargisiga o'tib ketaveramiz. Shuning uchun erkaklar tez ikkinchi xotin uchun oladi. Ayollar buni tushunmaydi. Navoyat degan. Daraxt o'xshaydi, daraxt. Chiroyli daraxt. Ayollarimiz undan chiroyli bo'ladi. Xo'p. Daraxt, nargis undan go'zal daraxt. Undan mevalari, hosillari ko'p daraxt. Bandalariga "Ya Alloh" dedi. "Ya Alloh, shu nargi daraxtning soyasiga boraychi" degan. Subhanalloh. So'raymiz. Alloh deymiz. "Ber, Alloh ber." Bitta mashina bersin. Deymiz. Bo'ldi, shunda mashinani minib jumaga boraman, bir ota hozir boraman, Alloh ber deymizda, Alloh bergandan keyin sekin bozorga ketib qolamiz mashina. Esimizdan chiqadi. Keyin aytamiz, "Ya Alloh" deymiz, mashinada yurgan odamda Jiguli ekan. Endi nima deydi inshaalloh. Keyin nima deyotgan keyin jip inshaalloh deymiz. So'ra shu holatda qiyomatda shu. Qiyomatda shu takrorlanib turmaydigan, "Ya Alloh, narigi daraxtning soyasiga boraychi" dedi. Allah subhanahu wa ta'ala aytar ekanki, "Alam tu'min?" Ya
Bende vədə verməmi deyim. Hələ vədə verdiyin şu yerdə başqa soramayım mən dediysə, hər şey vədə verdiyin, endi məşiyə barıb oturayıq Allah Allah deyir. Deyəsə, biləməm, senin üzrün qəbul, çünki senin səbrin yetməyir. Otur. Var ikinci tərəfini. İkinci tərəfini təqiyyə edəndən deyir, biraz tərəfini təqiyyə otursa, Allah Taala cənnətin yaxın cayıda, cənnətin yeşigini verəcək. Cənnətin yeşigini aldıdan başqa bir tərəfini sizdir. Yəni, cənnətin yeşigini təqiyyə. Prezidentlərin yeşiklərini aldı da, kətdə hakimiyyətlərini aldı da, qanaqa tərəfini çıxarıyır. Həydəsiz, subhanallah, bu yerlərdə qışıq dünya bir ösələrə biz gibi ösməkdeyiz. Allah'ın cənnətini yeşiyini Allah qanaqa tərəfini da, öyle ki, qanaqa tərəfini mümkün. Ben de hiç demeyelim. Allah'ın cennetini yeşilini aldı, derahını görgende ben de işlerine halk ederim. Ya Allah dedi. Ya Allah şu cennetin yeşilini aldı, derahını aldı, otursan buldu. Allah soramayın ben dedi. Benden dedi. Vədə vermədim, vədə, yeni verməm vədə. Yeni verməm. Vədə yeni verməm. Allah, vədə seni. Şu dərahını təqiyyə etsən buldu. Dərahının təqiyyə hələ yetib gelməzsən kim yetib vədə? Dərahını təqiyyə. Yetib gelməzsən cənnətdəki quşların avazları, adamların xursançilikləri, bəyənlər, oyun, külgülər cənnətin hidini öz tatbik edər. Hanım cənnətin isini, hidini, istəkini özü nimədir? Burnumuz getirsə cənnətimiz. Subhanallah. Bir olar sigaretini təşəkkürlər. Kim başqa bir çəkirsin, durana qalır. Hər məsələn, çəkdiyəndən bölümdəyim, boz getdir. Boz getdir, xalq gedir. Təşəkkür alır, yaman bilmir. Cənnətin hidini istəyənizə durana qalır. Siz bu işləsə olmaya qalır. Cənnətin hidini istəyən. Ya Allah deyir. Ya Allah. Şu cənnətin anlıya bak geldiğin məni deyərəkəndən. Şimdi Allah subhanahu sorarken yeni şu cennetteki riskleri Allah subhanahu der ki benden kirli. Senin ne meselesini sorabilir, benden tosarıyla nerse yok. Sorabilir. Şimdi bende hayran olup cennetin yeşilini açılıp kırgen, göz görmegen, kulak işitmegen, oy gekirmegen, hayal gekirmegen mesela görüp yatırış ismine çıkmadan. Şuna kadar otururken Allah Teala ederken sonra benden Ayrıldıyke en mu'tiyeke dünya ve mislaha ma'aha. Sende dünyaca ve şunga beraber keladigan ichasini bersan, razı bo'lasan dedi. Desa bende yuragi yorib, ey Rob, atastahzi ve anta alhamd ve anta robbul alamin. Ya Allah, sen meni üstümden gülersen ha. En ağır girdim. Demek ben ibadet kılmadım. Yani karşı ibadet kılmayayım. Çünkü en günahkar bende. En ağır girdim benim üstümden gülersen ya Allah diyerek. Allah Teala şimdi külerek bende. Külüp Allah Teala ederek ki men seni nasara kılıp ve kül yapmayalım. Men nime nasip olsa niye kabir zatına derim. Musa Aleyhisselam Allah'tan söyledi. Allah cennetteki en ahirgi derecesi pes kişinin menzileti kanalı olur degandir. Allah Teala dedi. Kirgizgen en ahir cennete girer. Hatta öyleydi Allah Teala cennete gir degende Allah Teala'ya yeter eken. Benden. Allah Teala'ya talep eder eken ki Nezelen nas menazilahum ve akhadhu akhadatihim. Ya Allah kanatlı kiremez. Adamlar caylarına aboyan cennetteki yerlerini beri bölüşü var yani neyini indi işe karmadı. Hayırga kiremez cennetin diyor. Hayırga kiremez diyor. Süreyse Allah Teala ederken ki mislu etarda en yekune leke misli muluk melik min muluk dünya. Dünyanın paşalarının hemesini mülkü daha mülk singe cennete birisi razı mısın diyor. Maşallah. Dünyanın paşalarının hemesini mülkçe. Bir memleketmez. Bir sen razı mısın diyende her gibi bende razıydı. Razıydı. Razıman ya Allah.
var. Keyin aytar ekanki Alloh taolo, "Ya Alloh roziman." 5-da baqirar ekan banda. "Roziman bo'ldi, roziman" deb baqirar ekan. Shuncha joy beriladi. Shunda Alloh taolo aytar ekanki, "Hada laka va ashru amsalha." Bu senga va shunga 10 barobar ko'p beriladi. Eng oxiri jannatga kirgan odamga berilgan ne'mat dunyo butun yer kurrasining 10 barobar kattasi beriladi. Alloh. Shu narsani shuncha joyni sotib olishimiz uchun Allohdan Allohga biror narsa kutizlikmi? Bizlarni Allohga berayotgan narsamiz shuning narxiga to'g'ri keladimi? Shuni narxiga to'g'ri keladimi?